kan mangrei lo nga apakhat na hianin kan hotu te ru man na ngaron ding mai kha kan ni ta pakhat na hin kan tong trai na tu tho khat na hi Sako Zealand na hum him na tinia kuat na ya mangai na pui tu Rahul Gandhi an poison taka Hindu wa ta free bay zui zel thaina ti le majoritarian nationalist ideology BJP te kalpui do da ber tu secular kalpui tu ni na nga chakna nei zel thaina ti kha ne hi chu nakira kaneng lo nga pakhat na hi nan soi lo nga rei lo nga huneng lo to a BJP thenan huat ber chu Rahul Gandhi ne da ni man tum perania campaign a pon trong kam Hindu che khop maya papu ten tie ne mu sit na chu mai ni lo ina chang chom prince an tie ne ngo prince an tia tingai ne e rang ka chak thir fie na choi mo har san na tok lo mer thei hre thiam lo ngai sak lo eng po ni se vo big an tia an nui zatin an diri amani Mizoram ay pon nui zata no mani mala phei chuangin Freud tam tak zinga po hian ani hi chu noi mangai o ti de po no mani chuti khop chon Rahul ai kan thaching loving ka ria maya chunga chon Rahul Gandhi hi buai mi lowa jana neta tia ma kha in branding in India rama in huat na politics hate politics kan ti kha anola atlang au puya muntina Soitani. Jadi Rahul Gandhi point number 1 ni. Huat na ha kalpui du lo rang mai ni. Chuan India ma fang chua ka Bharat Jodo Yatra anaya kong klonin vai dang inan ti ngai lo ti mai tayang. Mi pa ngai te min huai nung te nen. Ni asai mo ruwa sur mo. Vur tlai mo vai vudaleng mo. Tong mop mai ni an BJP nan soidan chuan awa hi dynasty sion an tia ngo dynasty in thakal zera an robi kani an tia ni mase khatiang khalan tirna nei mi lowa mihring hi in phani man har ji chu keima ni thaw po ni ni la kan singa hian tlema are thei do mo a mel chelo po ti tiang ai in chei nal lo de mo trong dong ni kan hriat te biak thati harvio wania khang kha ni Rahul Gandhi te ngina niam tak maya adin pha luam the na choni chu ama mi je that wang ani ti hi kam po mangai in ka ria vaya pe chunin in musin na sa ni mo ani chunalan ti lo rang an mel an color mo an case mo aboy pui lo rang achibaya akuani a video tren kada bai jonin kain hunga Manipur han kala kan unau te no pangte te so ai pui tang te phei ka chu India vai mizo kan vai lo du ba vai ji khatan phei jong khang ka chu pui tak kan ri mat mai ni turu lu tu ka ni khading chi mi hring kha ania BJP te huat ber an antithesis ania ama hi ai huat hin nei lo reng mai ni e ma sa ti chung chuan Rahul Gandhi hian huat na kalpui lo rang BJP po ho chuang lo ai chonin thil poi mo India hi aro pui dong ni a hriat thein tur pakhat chu in hriat thiam na le mangai na ni Gandhi hi Rahul Gandhi hi Gandhian philosophy zui tu ne Mahatma Gandhi ka chi chu ani tin nun le atong kam chuak a che zia hian fi takin alanga amero chu political party in be no khovela hian chung chu taran sarin om lo ani e hriat thim na le mangai na kalpui ji chu apa thatu ama pa hring tu pa ngai thatu Rajiv Gandhi thatu LTTE suicide bombers te ka ngai dam theini ngai dam mak thu ka van tlang hriatin asoya February sang ni som ni pakat khan Rahul Gandhi hian he tong kami soi ni tu la ka ma thin rim na ka nei lo kapa ka chana mimal takin hun har sa tak kapal tlanga thin lung hi po therang mai na tak je ma se ka thin rim lova huat na ka nei lo ka ngai da mani ti na sai BJP worker te po achibaya anuya
rally nei na te po local ro ti na soma rum khat pe ju sang ni som pasari dei to kana rally nei na kan BJP thian te po min ngai khaturin locala thinlung takin kan lo lo mani atiani mimala huat na nei lo ziale anlanti na nia parliament chunga po prime minister modi po avakua to ni ka kan thawin kare chu tiang chi huat na kalpui du mi lo mi hring ania masa chu ni mi lo BJP chu nan public enemy number 1 ani ringot mai ni ta chu an han hok hopa investigative agency tinte mangani Rahul Gandhi chi tu ria masa chung jong song a chuan center ina politics vendetta anti phubalak na kalpui a hian Rahul Gandhi boy lo rang amak je lo ngai khai ma lo chak lo na nei ve chu a o te hi sin ve lu tu ka mi pui han command vok chi te hi ni lo na hi na ya hei wang hian a powerful lo me la ni ma se ama hi bel chi na a thu le la ngai khak chuan Rahul a hian hriat thiam na te mangai na te Christian principle kan te hi anun pui kap me ni chu a thu soi hi kan ngai kha le a che dang kan ngai kha ni chuan a hu thaya Lok Sabha MP tangin hei chu nakina hnunga kan soinga anan disqualify khang taka aturu remania wena atanga anan disqualify khan a constituency ka azuklo ngala kada athu soya kha keima chuan a impressive ka te bana ni nu athu soi ma sakbara ka chu thilpe minpe khluberani di MP tangan disqualify ka thilpek minpek zinga chu na khluberani di ati na chan chu BJP de hian kong dika kakalani di min thil non ani di ela hi rilu tu ka ni kati hi ka kalmek na hi ka thai top ka chu na hi kong dika kakal ani di min thil non na wanga min ba nan dia chu wang ka kong zo hi adika ni di lan ti la ni ate ni chu wang lom thu te kha so ye ni amma nun hi kan chu da ni chuan Mahatma Gandhi principle of truth and non-violence ti ka ama nge hi na soya thu pui bera ani thu soi ni ka sa khu chu thu dik le tharum tholo ania thu dik hi ka pathian ania chu mi ti lo tlen chu na im non-violence ni ti na soya BJP te ro chon tun khanin huat na ideology kalpuya development mathaya ania raman la duwa tu ya ma se chuan ma the chu tu na po that lo zia India mi pui te point se tawa a thalo chho renga antal pui tiala tu na ya po in khana thil ti theina nei lo wa nikuma kha Rahul Gandhi na in lung ruanga au pui wangin Himachal Pradesh in thana Congress sarkar to kumina ni se kan Rebecca Karnataka Congress sarkar buka South India kon BJP sarkar nom to mi lo chu kan lo hria sim suma pa South India kon BJP sarkar nom to lo ra ne chu ni Karnataka in khana ka ni BJP de kha eng kim khan rong fekanin ti khoilo nei lo ra chakan an tum zia mai chu pui lu tu kan ta ni case politics kan ti te khang zong ka khoilo nei lo ra ne national paper te hi kan zuk keng lo fak lo de ule ka mi zo hian no pui kan thelo wa ma se khada khan Rahul trong komi ka hri rem chu BJP te hian eng kiman ti ya ti median thunun veka kan sum nei le som chuang an nei ya sarkar an nei ya agency tin an thu hun veka ti chung chuang kan ne tho de lai te hi real very in ka hria India hi huat na politics nei na kal zui zel thei to lawa society BJP te na huat na politics an the dar hi aturu lu tuk to ni ati ni Karnataka BJP te na in khan polarize an tum da na ka shafi tan chon pui ta ka ni arab thak ko ti thei hi lo me hi huat na community te in huat ti ran tunga ma sen lo cham thaka hi tuna hian chu notice India po si man tum le ni BJP lai mu hi kan hriat fi hi ngai in ka hria kan chu thi ma ngai khutilaya Karnataka ti ya te an tiang chi ga tuna ko hi notice a tin tu mani eng vai nge Manipur bu he kan lu lo thei lo ra na July ta ka chu
ami lai kai mani na kan emotion na khoi pi lo ma hian BJP politics ni nei kan man anga in ka ria a chan chu hindu sa khuwa betu chu mei te ten ni an tran bur mai ni engwangin yan tona manipura MLC som rugoma som li ki mei te ho in thunu nan ta ni ngo valia som ni ki tribal te thunu nan ta BJP som polarized politics an kalpuya tribal kan zo na tlak ta ka an nol mak mai ni som li tam zo chút niang che chu India ra ma tu nang kalpui ni Hindu to Muslim ani mo minorities kan nol vek atta ma kha kan kaltir mai do ni mo khami chu chu li tar gen kan champion tir mai do lo khang ha kan lak chu to kan ti ni chu chu an kalpui da ni heti lai kat tu ai kan la fi lo wa heng kan unau te boy na som ki apen ki politics vek ani huat na politics vek ani Hindu dva vek ani Hindu sa ko choilen tum na vek ani amat he development ten ti mai ani lo ra ra chuang zo nin kan riat fi hi ngai ni ke mani po hian in heng hi kan do le da ngai ni ke mani zo na thau hian ti hi kan riat fi ngai a chung huat na an kal pui lai chu Rahul Gandhi ro chu ti hian a soi vision pakhat kan vision chu hei hi ni tu te po kan poma tu te po kan kuang kuwa tu te po kan sa tu te po kan mangaya tu te po kan ram kal zel na malam huna eng sa khu zui tu po ni se eng nam po ni se eng trong po mang se del vek se kan du ni di pui ta kan BJP te ne dan chung sang soi po hi ngai no min ka re hei hi tun hai America to azin aso azina asoi ne sa khodang za la culture dang za la midang za la mei chi te za ro ate chu BJP te bai le dan thaber ania kan ideology kan rin dan kan nei manga bai le tu rai chu thilar sa ani lo tina soi bo chuwang chuanin India rama BJP te huatron Rahul Gandhi tun din muna chuan he India ram zau tak minang lo tak na minang lo tak kanom na kum songa independence kan rom phei ka chon thupui ber kan nei chu unity in diversity ti ni ka chu unity in diversity chu tu na hian po chia tu me kania nasat takap ti me himinom to heng khovela hian ini Mizoram po hi India Union na tel kan ni hei kan mai thei lo ra ra manin rel bol rang kan ni lo wa hetilai party hi ama in a survive thei lo tu mo kon som ngai chu Union of India om si chu ni chung kara chuan hetilai hianin mina huat na angkal puila hian Rahul Gandhi chuanin mangai na hriat thiam na in pom tlan na akal pui ni chu policy chu Congress policy ani boka hetiloma hianin mizomi puite ba ka mitin te hi kan than har ngai le ni o arei to lowang tuni chu case ania tuna case ni mek hi nia roman na khang garong kal mu me ni tuna Rahul Gandhi and this qualify na case hi April ni som patum sang ni som pakwa ka ni April ni som patum sang ni som pakwa thil khen ka ni ya khatilai kha ni color Karnataka campaign nei ni a campaign nei na chuan tu soina anaya ta chuanin Prime Minister Narendra Modi chu dorkai lo nei tu sumdong mer thei te sum lak saka Nirav Modi Lalit Modi Mehul Choksi Vijay Malia chu atuna theis nei na bul hi ni ta hei ba ka hian Rafael li su chungcha friends atanga fighter jet leika khami chungcha nga po khan Modi hian chokidar in ti ni nge teru Rahul kan 100% chokidar hi ru kuru ni ati bokane BJP nan la na me maya chuan Modi chuan 30,000 crore vai bel chi sing tum mo vai bel chi sing tum arua anil ambani te ne na pe ya Modi hi ru ti men kol tu ni te ni tilai le men a thui lo kan soi fi lu tu lo wa thei lo ngai tai la om ji so ka chung Rafael di la kan ambani ni lambani ka
uchuak lutuka du sakanta hal te ho ai po sarkar farm ai te po thana ni ta ni hei chu tlemin na ril a thui do le ka soi bel lo tai la tin sang ni som pakua sang ni som lok sabai kan nu berakan Congress tena manifesto ne ya tun thenga ngani mitle me chu NYA ti kha ni kha BJP yogan ho me ya NYA chu nintam ai yojana ti kha ta asa prong chun minimum income support program ti kha ta ni mera thei ta na ngani thati na suman pek an lak lu thei tu ra hisab kha ta khami mang kha ni Modi hi ni Rahul Gandhi hi be na sa khop ma ya khoi tangin nge suman pek do na te ya chu Rahul hi da chang le da khoi tangin nge sum kan pek don ti zo na in CMO Modi ne na ka soi du chu heta sum kan sen tu ri I thiam pa ani lambani ne na I pek kha kan la le danga chumi chu kan semang ati ni chuang hey Ambani kan ti Anil Ambani bi ngat phai ka chuan sarkar tangin long kha sang tam tak a crore sang te la chu arul thei lo ni an rul thadu lo ni chu ti ro chuan lo nei tu ten lo nan lu an rol thei lo chuan lungin an tan ti ra mo khoi sok nge du kan than don chu wang chuanin mer thei ten tlem te lon kan pek po an rul thei lo wang kan ta ti lai ni Ambani te chronic capitalist role wina vai bel cha sang tel an rul that du lo wa kha tan tir ne kin zalenin lo mani tin zo na sia mani ka BJP te wian huat tak te inan huari tin hami atopa a chronology ka chu korong kalanga kami minimum income support program ka thakop maya masa Congress ka atlata kum nga chung yanin mire thei te bank account na noi thum sing rubel da man na tura siam ka ta masa hei ai hian tu na point freebies sung chang an so in so ya Modi tu soi hi kan lo thei ngil to em ka thelo ane gin khan masak do na thu ti ma foreigner poisa separate te black money kan langa mo Indian tin te kau na 15 lakhs kan chung ati ka kan la siam ka thelo wa voina hen kha to lo renga sang ni som palia Modi thu ti am ka ni chuan chu mai chun lovin na 2 crore kan siam anga ti boka siam lo renga chu tum na yan Rahul Gandhi hianin zona zo thin ta an hoem mai ni chuan amma tu na hi chuan tun bi gai chuan amma khei sa kan ngai ni ka in khur bing do na vai soi tai la April ni som pakwa sang ni som pakwa kan soi tong kolar Karnataka khanin campaign na thu soi ta khara thu soi kha an du lo wangin Karnataka thu soi dei khamo nima se Surat a BJP MLA chuanin complain a thei lu ta ni Surat ko da chupa ve chun zo ko ta kalin March ni sari sang ni som ni pani kan chu ko thira chun stay ta February som buruk sang ni som ni pathum kan Surat trai ko chuan Rahul Gandhi thiam lo achan ti ta ane hen in kar chunga hian kan hriat mai tur chu Adani scam ti te ngo khan kha parliament a khan au pui ta Adani group te na vai bel che sing hi chuang mak tak mai lo nan angai ni puisa an nei thei da la kan LIC takin pe ka dia Life Insurance Corporation of India sarkar noi mo SBI State Bank of India takin pe ka ni boka eng ting nge ti gi pe ka ni thei ti khoi se na pe ka BJP sarkar yan tu khangin a chang thei lo problem lai chu information dissemination la kam phas an phasi lo wa media thunu na voin khang ya Indian mi pui nol pui yan khatin kan thei gil le dei to ni so poye me mai ni
chuan surat ko dan magistrate ka Dave ti nia June ni sang ni som ni pakhat kan sang ni som ni patum ne June sang ni som ni pakhat ani chu Rahul Gandhi ko ta in lan nge ya chuan mar sang ni som ni pani kan a complain tu ber BJP mele Purnes Modi chuan Gandhi chu samun le turin application na siam le ya chu asiam chu no sakani nuwa he Modi hian high court a billing a belangi na thleng ta ni chuan kum khat dong nuwa high court a pan thu chu stay ani na chu hli sak nge tin evidence thato ko mani atita high court in stay hli sak nuwa chuan Purnes Modi chuan rang tak mai trial court surat trial court akhan kalpui le ta trial court chuan thim lo chan tir zui nga ta ni chu tin he tilai hian a tira angai tu ni lo magistrate kaloi ka man ta bokane lamak ta em chu Chief Judicial Magistrate in Rahul Gandhi thim lo a chan tir tu darkar sompan som ni pali po a virmain Lok Sabha Secretary chuan Rahul Gandhi chu MP tange disqualify nga pui takani hetiang hi ala lo na Modi thu boya abul berachu nakin zela po control na ta Rahul Gandhi an engat dinge Modi ti mingpu ho yu guruan ni zel le ti kan ta ni ngo kha Modi song sar ne mi min be na ni antita khatin thu boy kan na do ni chua ani le BJP ten opposition tin te opposition na ru tin na te ang tang rual an ti teng te thu boy la ve la terrorist nei sa ko pakhat zui tu chawan ni ti te muslim an soina ni ya khatien ke so lam kha khatien an ti zel do ni jon India ka kan soi do ko unity in diversity ti ka chuchi dan tum na kal zel kha ni ro mai ni an ma ni tran zong de chu khi da kal so ti ra an tran lu po dar kha ni ro mai ni chu wang chunin Rahul Gandhi an ti da na hi an sem da ba chungan chenek dan jong song ai principle of proportionality kal bur ani tat mai ni chu wang chuan tu na hian he trial ko dina ti da te MP chungan disqualified dan jong song teng te hi tak taka chuan an huat na politics do dal tu in lung rual na mangai na in fiat thiam ton na kalpui tu Rahul Gandhi le Congress si nuai bo wan du wang ani aba kom lo ra na chu huat na politics su India rama henin kan din chantir ani nga chuan he India rami ake da vai kan tuna po an machinery zong mangin zong na thak ta min trend dak chiat vai kan tu mani Manipuran ti da dang ki kan ngai tu chen chu na rap thak do to ni hetiang che hian an dubi ga katikhan ngai ni an support vaka to pon Rahul hian an mani ga nasad de ben huai sen ta ka abbe ya wanga Rahul Gandhi huan ni ani an huat number 1 ani ringot mai ni chuwang chuan tuna Rahul case nei kan ti te thil om lo lu tu kan ni ta nang ni te ke ni te kan vaya kan sa khuwa kan nam him na ta na be na kalpui tu chu Rahul hi ni chuwang chuan Rahul tan hianin ke ni po hianin thei to kan su nga ya atong kam hote mai po ama beina an mandu na India rama hianin thatna huatna nola thatna hi adin chon theina chunin ke ni po hi kan pun ve kan soi china malam pa ba ke kan pe na ngai ni ka sum kha ani lo me